Karbi Skills Association and Life Organization will also like to grow the attention to ambulances. Also seek the RD intervention. Government ang bong. First round of talk dulu Shillong Circuit House dong. Halaso talk song si press meet thingo ninje loje Assam dan Meghalaya ahoi dui alamok alam ki dong si solution man dong ke we can take a policy adopt nahi kasi lang ninje kasi jadi tum kar di local le song kan ninje dong ke labang so give and take a policy pe na joine kar bianglong along le inchi si confident nang di labang so give and take a policy pe na joine Cumang lapen karbiya kayang bang kacar bang abis nang ji mojong si kibang ilang ni labang so agi kan tega polisi labang so Meghalaya Assam ahoi dua joni jong si car bunang kok on lagi Assam government teman lagi responsibility and back nang ji athe karbiang long along lagi aphan itu district kelong hupen itu tang along le labang so teng si tum doet manit han kidun mane along lagi parlo dam terli kasi ini tumke aphan 1951 pen along le itu tang along le bang doet nang ji labang so along le pen inci si kondet tong tu lagi ini tum mon itu from government lapen central government state government responsibility and back nang ji lapen ini tum ahoi dui dong si cerai kom nang hi dong ke nili kaning je kang tung laben nili authority kan ka request kang tung ke lalo ini tum ahoi dong kido akarbi tum han gi tum kaching thura war saiban pon ti putang te halabang so akarbi tum bang muki bang dilani isi ati mon nang no ke japan labang so ahoi dui chitine lapsi muki Meghalaya long tame aning ke hang je paklang to ko thek lasi ini tum non kido bon mas council CM lapen itu state government non kido bom chief minister Dr. Himanto Biswa Sharma alang litum patir Ini kawasan doji. Tanon mangke itum border area long antame itum BOP dolap Assam Police dolap posi la bangke border dispute ke kali. Sini bang la hando de 1985 an inkan tame YB Chandrachud retired former Chief Justice of India alang ke headpon alang mane ke patirpi pon isi committee of experts podola Assam la Meghalaya Andui ahoi aphuthak pencing lo padu gre laso border dispute aphuthak kelang sari le penkang sai je pan halaso committee of experts ko semarlo halaso committee of experts long same tokta je block 1 le pen block 2 pencing lo tar biang long le bangke disputed kali posikipo lasi miltum pini labang so memorandum siam pantum chief minister of Assam hantu kalelo je ka long le bangke chat me tidun long le ati madaga border dispute kali lapen itum alang tumban itum dapat tok bang lahan development akam mang kesdame Assam government lapen he karbilong to bas council pe border area long an mangge development akam mangge palisira mang dong si pali le plutang de hatak mo ke kesesang tok tahan